Ka Joint Action Committee Against Casino hak arpunro tarik unai luar arajar arpuar kala penlong ya ka jingetai ke babnia abha hak bedai bagajingora aksorkar jela ya ka casino. Hak balawan menishim bentah hak ne jingalang da kinong mikmat padba ka distrik Riboi bakentup na duki MLA MDC kinong ilam niam kilong kemie kisamla bat kiwe girang basnong bat kiro pau kmat jong ka distrik. Kibele shimbantah kene kejingatai halu kejing temu banbo kene ke casino. Kikentup uba Meral Bonds UMLA kanong po, uba George Bilingdo UMLA ke Umroy, uba Sostenis Sotun MLA ke Jirang, uba Balajit Rani MDC kanong po. Na kaliang ka Joint Action Committee Against Casino dalam kemat uba Bibi Makdo Chairman, uba Ferdinand Karkamni Secretary, uba Rangkansai Makdo CEM bat Chairman Berem ka KHDC, bat uba Arbi Shadap Presiden Garib Hoi Darbar, uba CBCM Chairman kanong po Town Committee lembat kiwe kinong elam. Ha kini kejingatai patba barok kinong kren bat nong ai jingmut kilapan pau bet bakin persya jore kini ka kasino kabala temu ban bo ha kini ke distrik. Da ka bakamru bakania kan penjat kalawai kisamla bat kan keta ru ya keburam jong ke distrik. Hadin kene ke jingatai kene ke jingalang nakaliang kene ke Joint Action Committee kala Shemekarai bani kendo yu menteri rang ba kejela bat ban airu ke dorkas bari ban pendo no ya ka an Gambling Act arajar arpuwe ya ke bala pediang dak yang dorbar tau an kejela bala rairu ban penlong dak jingat patba ke bahia ke bagi patba ke distrik Ribhoi kin wan ban kiosha secretariat bandawa bade ban pendo no ya ka an kalai bat nilai Shemekarai wa ingin late ya kawai ka delegation siya menteri rang ba Shri Konrad Sangma ban ra ya kawai ka dorkas ka ban pelong ya kini ka act ka batip kum ka demeglia regulation gaming act aku arway ban scrap lo ika lane ban repeat nomor ku mengitip ba hadin mengi ai ya ka jitok mengi dorkas au pratrik ban kandai shwa ka dorbar sendrai Yui ka jengkan hapo dorbar ba jong law minister bade rukunju taxation minister ba la aya lightly ki license professional but tu la pau ba kidon hadu lightly ki jaka ban long ya ka ketem khalai lani ka casino te kelam da shom thai nak liang ka Joint Action Committee against casino ka buntup nadu ka sejuk kerang basnong lightly kisang balang nadu KSU FKGP SMF nilai mer jumut bat ngila pelong ni nak jilang dasgi penyetir bat man ai jumut lang kujo bat ka so tnat kalong ba nak liang joki mele MDC lawan mikmat dai ba George Bilingdo ibade i emele jongka Umroy iba Meral Bonds ibade emele jongka Nongpo iba Sostenus Totun ibade i emele jongka Jirang berkumju iwe MDC ibade iba Balajit Rani nakpo jongka Nongpo ka solusi banaliang jukiru kiai ya ka support syangi ka Joint Action Committee banginang ya syakmat kamtam bangin penduk pendam no ya ni ka act nomor misutu ba lada kani ka act karang don karang im lasai laiski lane hakisnem kipanwan kani ka jipulong yang kam kalai kan urlong hawi geski ban ngonong ipi lada ong menta nakaliang statement jong chief minister bala sange lane stop dari kejisai kadai kinang cap in abeyance dan kinang bu shwa kat dia mentah de ngipua ba hadin haput ada mengi ngidon syu kita kino ilam kipan sawan pa hadin kin habia kun biang ngeri kaju pan persya ya ne ketem khalai lan kasno de ngishim ya kamne ka por mentah bat ngin pelong ya koi karali ka bangin le shaduk shishlong nopo jong ketem Ribhoi bat juru ni khot iwerlang ya kiwe ki district ru ki MLA ki MDC juru kiri pai ba ba kini don bentalang mangi makin kesan lang ini met penmusim lada umdon da kamet ru andre da kamesim bat kadadon da kamet ite kan pasyu nomor kene kadi tak ngajik sedang hapo ka district Ribhoi jungi hadin balada ki orlong gini ki ketem khalai lan kasino kin sapoi syaki district jok kini kiwe ru